Hwnna'n Robert a dwi'n dod o Meris. Hi, I'm Jack. I'm from Newport. Fiorella dwi a dwi yn dod o Berthnasog. Hi, I'm Jason. I'm from Cymru. Enw fi di Cwrdd a dwi'n dod o Prentisiaid Prentisiaid. I'm Ella Taylor and I'm from Rws. Enw fi di Siws a dwi'n dod o bleser yn Ynys Môn. Dwi'n meddwl yn just y ffordd gorau i cael ei mewn i'r busnes ffilm, oherwydd dyna beth dwi eisiau gwneud. Dwi eisiau just lyfio wneud stories, dwi'n lyfio wneud gyd o'r responsibilities yn dod efo fo. So I was lucky enough to get an opportunity on a film set as a trainee, and while I was on that set I met people that were working for Cymru, and they told me details about it, and I just thought it would be a perfect opportunity for me, and once I was done with my university I'd go for it, and yeah. Nes i ddewis mynd am yr apprentisiaid oherwydd gynnau genbrofiad yn gweithio yn y diwydiant, ond dwi wedi gorfod cymryd brec bach yn hynna ac o'n meddwl bod yr apprentisiaid yn ffordd da i ddod yn ôl i fewn iddo fo, ond mewn swydd gwahanol. Dwi'n meddwl yn gyfle da i fi. I chose to do the crew apprenticeship because I wanted to build on the bit of experience that I had already and make some more contacts and try and get a foothold within the industry. Nes I ddewis Prentisiaid CRIW oherwydd o'n i isio help yn mynd i fewn i'r industry ffilm. Gan i'n teimlo fysa hwnna'n rhoi y hwb iawn i fi gallu cymryd y cam nesaf I fewn I diwydiant. I chose to do the career apprenticeship because I liked the support system that was involved, and I knew that I'd get a lot of experience that I wouldn't necessarily be able to find on my own. Doeddwn i ddim yn mynd I prifysgol yn mis Medi, felly dwi'n meddwl na hwn oedd y peth gorau iddo fi. Dwi'n meddwl gen I fi'r graddau digon da I fynd I prifysgol, felly nes I dewis syth ddod at CRIW I wneud apprenticeship. Ac o'n I wedi gwneud digon o waith media and production yn coleg I fod allan neud o, so. Gobeithio dwi'n cael position dda, stable, swydd go iawn sy'n gweithio hefo'r creative, so na prop or set design, neu just cario ymlaen hefo gwaith fy hun. So hopefully I'll use these 12 months to build connections, to network, and after these 12 months I can stand out there on my own and get work after this and keep on going. So dwi'n gobeithio cael gyrfa fel script supervisor yn y diwedd, so dwi'n gobeithio cael cyfle I ddysgu gan bobl gwahanol I gael bod yn dda yn ei gwneud. From the apprenticeship, I'm hoping to make some more contacts and gain some more experience sort of within hopefully the sound department and maybe some other departments as well as gaining a qualification at the same time. Fyswn i'n hoffi defnyddio'r prentisiaeth yma I sefydlu fy hun mewn cwmni sydd yn existio yn barod a gweithio o fewn y department camera a'r dramau scripted. I'd like to be able to have a lot of contacts from the apprenticeship and sort of develop my skills in construction and in the art department, as I haven't done anything like that before. Dwi'n teimlo fatha fyswn I wedi cael job ond efo gobeithio anyway. Fatha wneud digon da I allu cael swydd ar diwedd sydd yn medru mynd â fi yn bell I bywyd. Fatha cael tâl da, gwaith da, yn medru wneud pethau sydd mae pobl yn medru recognisio chdi o, so yeah.